салом ҳамватанони азиз, бо шумо ҳастам Али Акбар, роҳбари канали Ҳамнавод дар YouTube. фикр мекунам ки сеҳату саломатед ва худованд ҳамеша сеҳату саломат бимонед. Ва мавзӯи имрӯзаи мо боз ҳам хеле ҷолиб аст, чунки дирӯз пеш наворо гузоштем ва дар ҳақиқат ташаккур мегӯям барои дастгиритон, ташаккур мегӯям барои дуоҳои нектон ки дар ҳаққи ман дуои нек кардем. Сипосгузорам, худованд дуотонро қабул кунад ва ҳамеша ҳам хел дастгирӣ кунеду ҳамеша ҳам хел дуогӯи мо бошед. Ки дар комментҳо аллакай бисёр навистанд ки нарху наво дар чӣ аст ва ман имрӯз ҳамаашро барои шумо аз шакар саркардаги то пиёзро мақсад нарху навое ки дар бозор айни ҳол қарор дорад, ҳамаашро барои шумо мефаҳмонам. Як лайк меравад, як поделиться даимотон ҳаминро дар надоред ва наздиконатон дар пештон боша гап занед дар ҳамин видео лайк монанд ки паҳн шавад ва баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. Мардум дирӯз пеш аз фурсат истифода бурд, молҳои худро яъне орҳои худро бисёр ҳам фурӯхтанд. Хеле ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мо тамошо кардем, як нафар 188 тонна дар ҳамон рӯз мақсад ордоша савдо кардай, баъдан 150 тоннаи дига овард, идоф 25 тоннаша фурӯхт. Яъне аллакай видеоҳо зиёд кишид, мақсад мардум бедор шид. Ба ҳамин хотир идоф ҳам рафтай, мақсад дирӯз 188 тонн фурӯхтай, боз рафтай 150 тоннаи дига овардай, ҳамон фурсата нигоҳ карда ордоша мақсад ба фурӯш мондай ва мутаассифона идоф 25 тоннаша савдо кардай. Ва мегзарем ба нарху навои ғизое ки мо ҳамарӯза истеъмол мекунем. Аз шакар сар мекунем. 1 кило шакар дар бозор айни замон 6 сомонӣ аст. Яъне 1 кило шакар 6 сомонӣ. 1 кило биринҷ бошад 9 сомон то 10 сомон. Мақсад 9 сомонаш хубтаре, бо 10 сомонаш хубтари бадай. Сабзӣ 1 кило сабзӣ 1.5 сомонай бародарон. Картошка 1 килош 4 сомонӣ. Пиёз 1 килош 2 сомонӣ. Ва ҳамин гуна наворҳои боз ҳаст ки мақсад мо мемонем видеода хубтар мефаҳмем. дӯстони азиз, мардуми мо гуфтем бар фикрҳои ба гапҳои дурӯғ тезтар бовар мекунанд ва албатта ки дар ин коре ки мисол мекунанд, овозҳои бардурӯғ мекунанд, мисол инсон бояд хаб наистад, чунки мардум бисёрш дорад, мисли ки дина гуфтем, бисёрш дорад, бисёрш надорад, бисёрш дар муҳоҷиратияд. хулосаи гап ин гапҳои бардурӯғро мақсад вай накунен, нигоҳ накунен, чунки аллакай овардестанд. мебинӣ ки савдо беҳад сахт рафтеста, ҳама гарм 100 тонн фурӯхтум, бемегум пебрам тез да 100 тоннаи дига бизанам, мақсад ки чӣ хеле ки боша набоша, мақсад мерава орд бизанем, мақсад сума кор кунем. лекин мутаассифона аллакай мардум бедор шид. Яъне ин ҳамаш гап дидан ки савсат аст. аллакай ордҳое ки овардагианд дар бозор мондагия ҳеҷ кас намегирад. яъне ин дар хабарҳо ромадагия бисёриётон аллакай тамошо кардагием, номашро намегирам. мақсад дар он ҷо мо ҳам тамошо кардем, ҳамин мардаке ки гуфтагия ки 188 тонна як тоҷир савдо кардагия дар ҳамон рӯз, мақсад дар гармии рӯз ки мисол ҳамин мардум дар ҷунбиш буд, мақсад хариду фурӯш, мақсад яке мардумо 15 лимча орд хариданд. дар комментариҳо хондум, оли мумкин як видеои дига комментариҳотонро бихонам. мақсад як кас намесад ки ҳамсоямо 15 қоқча гирифтае ва баъдан мебинам ки оза бардурӯғай ҳозир мегӯянд ки орда мо чӣ кор кунем ки вайрон нашавам. инро ҳама медонад. яъне ки ҳамин мардак хуб аз фурсат истифода бурдааст. яъне дидестае ки мардум харидестае 188 тонна савдо карда, баъдан боз 150 тоннаи дига оварда, идоф 25 тонна савдо кардагия. яъне ҳама мебинад ки дар ин вақт бояд ма чӣ кор кунем ки пул кор кунем, чӣ кор кунем ки мардума фиреб кунем, чӣ кор кунем ки мақсад пул кор кунем, тиҷората боз зиёдтар кунем. дар ин бора мақсад ба гапҳои бардурӯғ бовар накунед.
فکر میکنم که همین قدر کفایه است، چون که بسیاری خواستن که نرخ نوار را ببینیم. چیزی که اساس است همون رو نگفتیم. اور در بعضی جای ها 185 سومون و در بعضی جای ها 205 نرخ دارد. یعنی نرخی که مثل پیش نبود، یعنی در یک روز نمیتوانند که 300 یا 400 سومون کنند، این غیر امکانه. خلاصه اگر خواستم همین را برای شما رسانم، فکر میکنم که نواری فایده‌ناک میشد. در پایان همین کانال یک سلکه میشد در اومده ابونه میشوین و باز نوارهای خوب رو میمونین در اونجا. خلاصه اگر ببینین چیزی که باز باشد، نوارها باشد یا چیزی که باشد، فکر و عقیده خودتون در کامنت نویسین و بهترین نوارها رو از کانال ما ببینید. و خوشبختانه این خبر رو شنیدیم که الکی مردم به خود آمد، چون که دیروز ویدیو کردیم و چندین کسان ویدیو مونده بودن. معلوم شد که این گپ دروغ است و همین خیلی نفرانی بیکاری هستند که همین یک چیز رو میاندازند در بین باید همین پهن شود، لیکن شکرانه خدا از دستمون آمد. مقصد نوار کردیم، بسیاری ها خاطرشون جمع شدن. دینا که ویدیو کرده بودیم، بسیاری ها از همون ویدیو نگاه کردن، خوشحال شدن، خبر خوش شنیدن. یعنی به حد دعای نیک دادگان. هزار رحمت به همه شما، زنده و سلامت باشین. فکر میکنم که برای شما بهترین نوارها و بهترین ویدیورولیک‌ها. البته امروزها بازارهای شهر دوشنبه، بازارهایی که با محصولات عضوخواری، فروش محصولات عضوخواری مشغول میباشند، پررا فعالیت دارند. یکم مانع‌ها نیست وابسته به منع کردن فروش محصولات ها در بازارها یا خودی به منع کردن فعالیت بازارها. و هست البته چطور که شما خواهی کردید، هست باز آخر هنگامه هایی که گویا که بازارهای شهر دوشنبه فعالیت بازارها باز داشته می شود، این کاملا نادرست است. و امروز ذخیره های مال های نیاز خوراک در تمام بازارهای شهر دوشنبه به نهایت زیاد هستند. از آن جمله ذخیره ها در انبارهای مخصوص و گون مانع وجود ندارد. اینجا تکمیل کردن در کار بوده، رجیستراسیون کردن در کار بوده، گرانیتسا گذاشتن در کار بوده. یگان آدم باورناک نیست که ما قطعا گرانیتسا برم. حاضرها و شوفیرها بسیارش خوانوان، برای پول شده بسیار میروند میان. مقصد احتیاط کردن در کار آدم باورناک در رفتن در کار. برای همین چیکار میکنیم؟ اکمون راست دیگه طولی 3 ماه میشد که ما همکاری میکنیم، یعنی رکلامش من میکنم در همین کانال. تا حاضر یگان شکایت اومدگی نیست. این همان رو نشون میدهد که در کار خودش صادق است، درست است. و همین خاطر هم یک شما میتونید که باور کنید. رقمش در روی اکران نمیبرد، در حاضر ساختن کنید. ساختون در نفارید، نه هیچ پرابلم آبادی، نه هیچ خیلی بود. همش ما مقصد با نظر میگیریم، اسلام میکنیم. در رابطه با محصولات نیازی مردم، یعنی محصولات اولیه، تا کدام اندازه امروز از جانب ساختارهای مربوطه که در جمهوری تاجیکستان محصولات اولیه نیازی مردم رو تامین میکند، امروز ذخیره کافی است و تا کدام اندازه همین هنگامه ها میتواند به بازار ما تاثیر رسان باشد؟ агенти захира молии давлатӣ мақоми ваколатдории давлатӣ вобаста ба идоракунии захираи давлатӣ муайян карда шудааст. خواهی کردم با این راست که عین حال در انبارهای اگنتی از جمله در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، سوخت و خاتلان مقداری ضروری محصولات عضوقواری و موادهای سوخت وجود دارند. علاوه بر این اگنتی در پایتخت کشور در شهر ناحیه جمهوری دارای نقطه‌های دائمی عمل کننده میباشد که در آن همه روزه موادهای عضوقواری طبق طلبات شهروندان برآورده می شود، یگان محدودیت نیست. علاوه بر این قید کردن ضرور است که اگنتی چون همه وقته با شریکان خود از جمله از فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری ازبکستان، چون همه وقته کار فعالیت نموده ایستاده، محصولات وارد نموده ایستاده است، یگان محدودیت نیست، ذخیره در سطح ضروری وجود دارند. خب طبیعی است که در عرفه همگونه جشن و مراسم و یا عیدهای پیش ایستاده نرخ‌ها در بازار افزایش می‌یابد. این با راه صنعی عملی کرده می‌شود از جانب آن نفرانی که منفعت دارند. خب در رابطه با هنگامه و اوضاع‌های بردروغ، آن نفرانی که از این چیز منفعت دارند تا کدام اندازه امروز
фаъолияти корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид ва захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи шаҳри Душанбе фаъолияти худро бар ин самт равона кардааст ва нарх дар бозорҳо танзим карда мешавад. айни ҳол дар корхонаи воҳиди давлатӣ захираҳои шаҳри Душанбе тамоми маҳсулотҳо кофӣ аст. Ҳамарӯза ярмаркаҳои доимавалкунанда дорем дар назди бозорҳои шаҳри Душанбе. маҳсулоти ниёзи аввалия хатиби мардуми шаҳри Душанбе, сокинони пойтахти азизамонро ба пуррагӣ таъмин дорем. ягон мушкилӣ нест. ҳангома имрӯз боиси зиёд шудани талабот ба маҳсулоти ниёзи аввалия дар бозорҳо шудааст. аз ҷумла орд, равған ва дигарон мардуми имрӯз, яъне дар шаҳри Душанбе ва дигар минтақаи ҷумҳурӣ вобаста ба ҳангомаҳои беасос зиёд харидорӣ менамоянд. дар баробари ин чӣ гуфтани ҳастам, гуфтем ки мо дар ҷумҳурии Туркия ҳастем ва аз ин ҷо мо ба шумо пойафзол метавонем равон кунем, яъне пойафзолҳои босифат. шумо метавонед ки дастрас кунед бо ана ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран аст ва саҳифаи мо дар Instagram hamnavo.shop дар омада обуна шавед. дар он ҷо расмҳои пойафзолҳо ҳаст ва нархҳояш, размераш ҳамааш ҳаст ва то Душанбе бурда мерасонем ба достхоҳан. шумо метавонед ки дар он ҷо обуна шавед, яъне дар Instagram мо видеоро аввал тамошо мекунем, баъдан боз ман хотиррасон мекунем ки мақсад дар Instagram мо обуна шидед ё не. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки иншоалло барои шумо то шаҳри Душанберо пойафзолҳои хуб, босифат ва рангоранг хеле ки мехоратон ҳамин хеле пойафзолҳо ҳаст ва аз Хитой не мо аз худи ҳамин ҷумҳурии Туркия ба шумо пойафзолҳоро равон мекунем, яъне бисёрш гарантияи 6 моҳа дорад. пойафзолҳоро пешниҳод кардагим дар ҳамун саҳифаи Instagram-мон. шумо метавонед озод чикор кунед, харидорӣ кунед ва мо то шаҳри Душанбе равон кунем. бар замми ҳамин то кадом андоза аз ҷониби тоҷикматлубот таъминоти маҳсулот қонеъ карда мешавад, яъне талаботи мардум, ва оё мардум ягон асос аст ки ба эҳтимом ба ҳангома дода шавад? айни замон раёсати иттифоқи тоҷикматлубот аз ҳисоби он маҳсулотҳои захираҳое ки дар давраи тирамоҳу зимистон захира карда шудааст дар тамоми бозорҳои соҳа ба фурӯш гузошта шудааст. он бозорҳое ки дар тобиати раёсати иттифоқи тоҷикматлубот мебошанд, ягон овозаву нисбати қатъ кардани фаъолияти онҳо то ин замон ягон ба нақша гирифта нашудааст. ба пуррагӣ дар тамоми бозорҳо ва амборҳои иттифоқи тоҷикматлубот захираҳо кофӣ мебошад ва барои чӣ хеле шумо қайд кардед дар арафаи ҷашну идҳое ки ҷумҳуриявӣ ва ғайри ҷумҳуриявӣ якбора болошавии нарх дар бозори истеъмолӣ ба назар мерасад. дар асоси супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 феврал дар аксарият бозорҳои шаҳри Душанбе ярмаркаҳо ташкил карда шудааст ки нисбати нархи бозор арзон мебошад. дар мавради норасоии маҳсулот агар дар бозори истеъмолӣ ба назар рашад, раёсати иттифоқи тоҷикматлубот метавонад аз берун ҷумҳурӣ низ он маҳсулотҳое ки дар бозори истеъмолӣ талабот бисёр мешавад ворид менамад ва ба тамоми сокинони ҷумҳурӣ ҳаминро гуфтанием ки ба ҳар овоза дода нашаванд ва аз ҳар як фурӯшандае ки сӯистифода аз талаботу аз харидорӣ истифода бурда нархҳоро баланд мекунанд, худдорӣ намоянд ва тамоми маҳсулот то истеҳсол карда мешавад маҳсулотҳои барвақтӣ, захираҳо кофист ва тамоми бозорҳо бо маҳсулоти ниёзи аввалия таъмин мегарданд. зиндаву саломат бошед, худатонро эҳтиёт кунед, боқӣ дар паноҳи худованд бошед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.